Ronaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Kas itibilin mi kang kanak. Sikati na una, kada kayo nga talong kakabsat. Kinawan ti sa baling aramidem, no saan nga ti panangipastag mo ti pa nagbasa. Tada ka din girlfriend mo? Umpay tatang, nanang. Adan ararmak, ket sabi ko ma, ta aklon na ton, anak. Adat tiyempo ti amin nga pasamak. Tiyempo ita ti pa nagbasam. Iso nga, saan nga nasken nga, makinubya ka. Trabaho mita kita, aggawa, agbasa. Iso nga liglikang pala di kita babae amok nga gwapo ka, kita doon di kita kras kang anak. Kasi inauna, masabol nga, ipasnek mo ti panagbasam. Tada kami kinitatang mo. Nitatang mo nga agbarmartilyo, kensiyak nga aglablaba, agplamplansa, kat may sakad mi, iti panagbasam. Dagita manong nemi tinaypasagapsap iti panunod ko. Awan ti sa baling aramidek, no ti agbasa. Imbas nagkorte nagbasa. Ay nga sa taonay itiragsak datatang kininanang idegraduara kon. Siyempre, sa sino ko ma, tinaganak nga saan nga maragsakan nga graduaran ti arakda. Inito, tanitata nga mismo tinagkunang nga agmarmartilyo laeng. Ninanang gat aggelgelgel nga agplamplansa. Naragsakan naragsak mat di ginaganak kanya kadinikapsat ko nga duwa nga adjek manong. Aging nga nag-apply ako ni trabaho, ta siyempre, dahita nga ron tinasken nga aramidek. No makapagraduar kan, iti college, makaramid kan kadagiti resume, application letter, tapos na kasta kita ipasam kadagiti mabaling nga pagsarkan. Aging nga manong naming nga dimtengen, iti aldaw nga enak panaka-interview. Kadagiti mo na manong naming nga nang-interview kanyak, pasado ak. Base manong nemi kadagiti dailanad itrusumik uno bayo data. Aging ga manong nemi nga napanakon iti final interview. Na daytoy manong nemi ket isu mismo ti aking kukwa iti kumpanya. Inyawat ko keng kuha na manong nemi itrusumik. Pinasa na. Good. Maipasak ka din mo tayong interview, sir? Umasadag ka. Timak direct ni masadag manong. Kahit kung may gaman ng iti imam. Dagili da kulap mo. Ay, abay, sir. Iyawat mo kanya tinduhan da kulap mo. Sir, dagito yun. Alam mo yun. Inagbasbasa ka, scholar ka? Saan, sir? Saan ka nag-examine ng scholarship examination? Sinungarte ng papasakin ka? Of course, digiti parents ko, sir. Ano trabaho ni tatang mo? Karpintero? Ni nanang mo? Labandera? Aglaba kinagplansa? Okay. No ba ang pwede ito final interview? Yung sampa nga final. Tagsublikan to. Sir? Agsublikan to para ito nananay nga final interview. Tayo, suntumat ti padagay baganan, no? Nakapasaka, kahit qualified kang nagtrabaho ito ato a kumpanya. Ngayon, ada pa aramid ko ka.
Ano na ka di, sir? Ito na gamit ka sa balayo. Kaya't ko nga, bugwam to. Dagiti ima, dagiti naganakan ka. Nalawag ka di, Alex? Ulitek. Ito na gamit ka, kadada dagiti naganakan ka. Ibagam to katakwada. Nga bugwam, dagiti ima da. Uwan, sir, da talaga ayam. Kanito bigat, kalpasan nga maaramid mo reta, agsublikan to. Nasdawak manong nemi reta nga imbaga, itaking kukat kumpanya nga aramidak. Oh, Alex, nakapasakan? Hampay, abay, intun bigat pa lang, agsubliak to ka no. Tapi nga ta, tama mo. Nga maaday parami na dyaking kukat kumbanya. Kataramin to. Naglaka. Bugwak laing dikitin. Iman dikitin parents ko. Naglaka nyo. Abi nga ta, ibaganat kas dyan. Di ka manam mo. Kasta nga dinaramid ko manong nemi sang-sangpet ni tatang manipod iti pa nagkarpintero na. Tang, anak. Hanggang pa nagbugo? Nagbugo ako sa jeta Sagbay nga nagawidak. Tapay ya? Tapno, makastarekak iti nag-apply ka kumpanya. Bugwak ka nung dagiti ima yo. Nanang, pati si ka. Bugwak dagiti imam. Iti na pang kami manong nemi iti bangsal. Pinagtugaw ko ni tatang. Ito nga rarami na may apay ganas ka ng bugwam na kiti imak. Tang, agtong palaklaing. Agtugaw kayo. Natuti palanggana. Dito matin sabon. Sige, isaw-saw yun na kiti ima yun dito palanggana. Inigamak manong nemi ti ima ni tatang nakiktutak, nagkarsang. Sabi ka sa ti ima yun, tang. Ni, ano na ito natay nga kukuyo? Amo manak. Oray no, kabisado kong tagmartilyo, yung pasaraya. Mamartilyo ti ramay ko. Nakakarkarsang. Tatang. Agkalkalyo pa'y. Wala nak. Gabuti trabaho. Iso akastoy. Dagiti dakulap ko ken dagiti imak. Tang, agyaman iti ado nga sakripisyo yo kanya. Nagbali na kastoy ti ima yo. Gabot ti trabaho yo. Obligasyon ko, anak. Ket obligasyon mo iti panagbasam ket agyaman kami iti nakapagturpos ka. Nang, nakayo matinis na rin bugwak ti ima na? Talaga may bagbaga kami na dyan nga manager. Dito ni. Ala. Api dito kita nasinit. Iti pa nagplansak. Ala. Anak, kastoy nga talaga ti dakulab mi kinitatang mo. Gabutit katatrabaho. Panaggelgel, panagplansa. No daduma. Aglanglang at pasmado. Gapo iti ba nang isakad yun, iti ba nagbasa? Kastoy. Kadagamanak ka na kayo. Iti ado nga anus yun, kanyak. Kada kami nga anak yun. Ayat yun lahi nga may kan kami tinaranyag ang masakbayan. Papagayam tingka ng igan ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan lagip tinapalabas ni Alex. Nga may kalima. Maudi, ngayon ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the 5th week iti bulan ti Mayo. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, dita Honolulu, Hawaii.
Ti pagkabuklan dito yung pagkasalitan ng kay tumangigan. Ito no 12:30 aging ganat alas 2. Iti lagip ti palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Naktumit la i-share dito DJ programa. Kahit namadama kang agbibuya, itata, paki-share, paki-like, kan no saan kayo pa nakapalo ti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentencial Award, agpalo kay kumam. Numit iti YouTube ni paring Ray, tingin kay pagbuyaan, o napakabuyaan ka na ito yung video, ag-like kayo, ag-share kayo, kan ag-subscribe kayo kuma. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award YouTube channel ni paring Ray. Ni manong yun ay minato, Nemi Ruiz, iti programa tinga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, ngayon kay mabuboy itan iti page ni paring Ray. Amoy ka di, dati lagip tinapalabas, Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award, kahit may manin ipalagip kata kayo, no kasanot ka rakal dagiti premyo. Malaksid iti weekly and monthly prices, adagur-uray kata kayo, no agsurat kayo, nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga umawat man iti 5,000 pesos. Ken kadagiti amin nga mga bak at ma-receive na nga plaque. Iti pamadayaw. So, ang nagsurat kayo, i-computer yun digiti true to life success story sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o saan kat nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakabaylan nga isurat, kadawan ti masarakan nyo nga writer nga mag-isurat pagkasalitaan nyo, siya akon ti mang-interview kata kayo. Awagan nakla yung cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Tapos siya akong tibang interview ka na kayo. Mapagayam, kaya teman nga pagyawanan, di kita'y kang kanayon nga agla-like, ag-share, iti di kita'y video nga may upload iti page kan YouTube channel ni paring Ray. Kasi kini Solidad Calpito, ni Tricia May Castillo, Lisa Botardo, ni Leti Carbonel Tagabi, ni Edgar Lourdes Estabilio Rabang, kasama tayo ni Tessie Serrano, ni Queenie Dolores Antonio, ni Palarca Rueda, ni Amalia Rapadan, Norelin Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Moon Abad Arizabal, paring Moon, kumusta? Ni Pampi Saludares, ni Mary Villasilio, kasama tayo ni Richard Galasinao, kini Nathaniel Daludado. Thank you. Ito'y panag-like yo, panag-share yo, ken panag-buyboy kadagiti YouTube, kuno kadagiti video nga may upload iti page ken YouTube channel ni Parang Ray. Aging gangarot ti sabadin tumanen nga video nga mabuya yo ditoy. Ket thank you very much kada kayo. See you.